area busuafo ye mamo akwaba na afe ye de Ghana nkomo ye de to aso amamo enso meantime happy birthday enkoma Mrs. Belinda Ama Apiasego ene eye wawoda eniti kwabena twebosi akokwabra ne say happy birthday and to Mrs. Belinda ene wo de na ba mienu another one we free me diopio Mrs. Belinda Ama Piasego enti ukuna tro love no to ten me kaya choosing you was the best of all choices. I couldn't have had any better wife than you. I love you with my whole heart and will forever remain in your love. From your husband Odifo ana Odefo. NPP New Job in South Constituency Youth Organizer PA2 Chairman Bethy. Now to our own MCR Yenya Bema Erica Sari ene ye wawoda enti from yenyina ye waha ene matani ebusianfo ni nyina ne nkwada no maame mu nyina ase oma happy birthday unyame shraw onye okese oma enhu ne nepa e wate asefo asasi so oma de odo nsabe so mu bia enye nhira onye oboafo na wonka ho na oma wonye nkonimdefo enti Eric Asari happy birthday to you. My last one to Efia Kesewa of GWCL Dome branch from Grace, Lizzie, Abu, Emilia, and all your colleagues. They wishing you long life, good health, and prosperity. And they say they love you too much. Inti Efia ne yoda. Jiwenia mame enkanche creative line clothing so say meda no ase we a creative line and sanu adwuma bi me sorry ana abe hu say chese se de otwa no kra wo hu ne fe say ne say yes creative line clothing ama me fangu so say anopa ya be hia me wo shape ase ha na me gina ho abe hu sampa ya tare die creative line so ne bo ase adwudwi no wankasa creative line our Swan Lake sisi wa Swan Lake we free North Canadian fin ho waba Swan Lake Junction bia ni Obelix restaurant no edi enimhwe omonam se omutumi a quick fix and answer be call on website www.mycreativeline.com obekono na de opebia wo bi ni ho a wo specification na ma wo mo ani botete obedwudwa ma ama da ho afa pepepe obetimi afre wonom 0244695057 0244695057 and 026441494 026441494 Magbo collection and so lie and then me DOP say ya mpaboa no mani je ho pa na me se de Magbo timi no utimi ede mpaboa any creative atade no ebe fasia no pepepe no de amount sa na also call Magbo collection na obenya mpaboa wo de be show atade de wo de kwa adwuma de wo de kwa sorry de wo de twitwa ho ha ni he ya de wo de nante the bonny yes and say flash shoes and sandals oko Magbo collection na obenya a school for ni ko school na for monko Magbo nkoto mpabo ebeche ama nkwada no na wo fa nko school na afi mu asomo enwumo Magbo collection ewo Pig Farm wo trabe di Pele Plaza no na watra wo mu station no Pig Farm station ko anim kakra bia onsa benkom so ebe ya afre wonom 0244 211 na wako Studio Fix for all your beauty fix. Say your wax or eyebrows, say a fix or eyelash, say your pedicure, or your manicure, or your gel polish, or your gel powder, or your chrome, or your shellac gel. Bibia Studio Fix ebe yamau. Wa upia wosi ampa yesiesio ama ho ayefe Kaiso wo Jolo E Plaza 2 Abronsign Best Pension Trust Home no enwa emu ena Studio Fix ewo fre 02029665553 02029665553 and 0243846719 Madam Mase Papa Pamiti de me twa 1 week enti me da Fosty Hair Beauty Cottage ase ewo Kanda Club 10 we do taxi rank kwa obisa akwada kra be che se ha na Fosty Hair Beauty Cottage wo na nano obo miti ne ma me fefefe anopa yi can new cocoa price
aba ya sisi a cocoa bag 515 Ghana cedis cocoa akuafo no be ka say 5,150,000 otisa no pay na mini cocoa kuani ba ko obre pro e wa chemo potemo eja mponsa la bidi nko no si o na nke ye pe 6 million nti akuafo nse nkade no omunya 6 million anko mu pe but 5.150 no so in sakra into wo muso omasum yebedi ho enkomo anopay then posifo no mienu na wo mo ebro abranti ayese wafa ni wura sika wo se memfae etwe yese ka akoba se basekere koba no nsu bia de nane abranti no awie hwie nsu ogu no so ebi se nsu hye bi so se o nsu nyina no de nsu no di kan gu no so se de be ya onane na aba no be koni widiem koba no ebe koni dede mu IGPT no se enemre enti general lance corporal ene lance corporal krono mo yesa no ya interdicte wo mo eno anu no ana ede na sisi aposifo yi enu na afi obehwe na omanfo no nso onu ya no mo to ahye posifo ni so no enti yenye den na posifo ahu se wonu mo asudie ne mo masudie no wo ba bia epem na omanfo nso ahu se posifo yi se meba mo ho ana mo frame a o se me so me di buo ma mo na yetimi atena yie na nkoye okra ene okraman asetena we mpese obehu we so mpese obehu we afi kese pa trendy comprehensive sexual education CSE eno so da so enam ene daily graphic by the minister say enye approved enye ade abayaji atum ya na make ache mo manfo bi se bisa kosa se enti ewom ene yenya anyi ntumu ana efisem kromfo be ka bede ye say oman bi so aban e de sika 2.2 billion aba 10 million so dollars aye di shim enti ahye wo mo bose ye beye ebi so se omaji sika na omo mfa nko ebi se na ade na wo se ye montungu no ade a coat of arms se da chire guidelines ni ade ya empanimfo nsa sha se o ma forward nyina no enti hwan na mungu hwan na de sa ade ne babonten ebi so se de na esi minister kwan se draft na ye nya nyentumu no kra wo de beba ni ade atoto ho ni ehu se de sa amafo de na mi eye bi mu de ebi se ye se UNFPA opinion wo ha say no ni Oladipo enso say ade no Ghana bayan kasa eno fa education expert eno onum draft ye nti wontumi nkase onim ho hwe nti anopani de bedi monkomo baka ise me ne Dr. Paul Manson Reverend General Superintendent Assemblies of God kasa eno say o akurase waka onwe ye wo mo de pen wo mo mpe nti se aba se maaye se minister se emaaye ana bibia se ni wa wo mo ate emom omo de wo mani ehwe Sheikh Dr. Osman Nuhushabutu National Chief Imam so eni mozemu feku ahodo ne se wo ma hu se ye kwan a ye pese ye di gege no bewura ye nkwada mu wo mo mpene so wo mo hu ne se ya bronsam ne enti wo mo se in fact de beba abonten no kransa na ebeba no ye mfre ye ntretre nkomodie nim curriculum de enye national security asem yakase obi abehu bi ebe ha enti wo mo pe broader consultation wo mbrofo a wonum eyusu ye no enu no na wo so edian na ope anaden na ohwehwe ede efasa asemi ehunti we ene semwa yedi eho enkomo Bernard enim PSA NDC National Communication Team member waba ye ne be hye nkomodie na se bra ye hwe kwan se Buno regional chairman Emma MPP Kwame Bafo ne middle name no ya bronye Kwame Bafo beba aba beka no tie ni PSA ebe fitie nkomodie no ase generational PSA akwaba yena na mpomwe yankopon daroma emepo no so ehwenwunu ana ho ehye enwara na sa mepo no de tambia so enwunu you ana climate change akama wo wonya ne se ne akan net no and a seasonal okay ya bribi wo no mo a awo ne papa pa you am say sabri no na ere okay ne obribi wo na edodo kakra mo amoto on de mo ya ade pa o mo chense de mo te Russia no what's now kakra bia no ho be fa no ho be fa o se ni pesu ni sa na nyankopon bo ne ka o se sabri wa ye kokko kra no one say yeah be kan say me da ho na mum ade wa ba yi sa anajo wo be kona wo koda du kra na ade achi
yeah, no cre. Ah, yeah, monkomo. And then say uba ye when your chronicle be a kenkaya. Police react to the chronicle expose. Torture chamber is barbaric, inhuman. Perpetrators run to chief for cover. Obo supposed to form you. Bako shata de. Bako shata. Na say police ni bako in uniform. Bako so de oshe mufti. And womo nani abrantie na fruit so oshe short so pe womo nani ne papa. Sana say ye di obi kura koma police say we ade a ye bisa no wo se won fire. Edien na police betumi aye nipa no mrakwan mu ne kwan so ne say wo betwe ka akoba edi asi nipa no so anane no all in the name say kanokre na men kanokre on say na say de ani police for ne tie no rube bia no mafo ato ahye police for so ya setena no nhye da enye de enke pe na niam bi se nso san sisi ka ho yo ya me dase na binchi a ahwefa wo hwe ngana pe na enso nyankopa ho bambo emma obi bia wo man ha mi choma mpanyi mahama baby obi a no Ghana for dodo nara ene ka se ongani agina no sanse ohwe the way a ana senia omanyi modin apaja wakwa akodu banfu se asutra bien ama eni hanhan ede abanyi wa boy nsutra horo wanan prekope ohwe niema akosoro kanea bo akosoro na anuyan petrol bo kosoro na asan be affected wonga wo fa afri lorry fare akosoro enra nsubu akosoro nra na o electricity bo kosoro no nsubu asan akosoro anna fe caller ye communication tax and also be hwa asan apagya onum na ahometew ni jedi se o mampanyen Kufuado owo opposition no enye sa boshe no hye Ghana fo o hye boa hye se oba nkane abo no oba betetew so o kan South Africa say no won say electricity bo kane abo do so chen danka se wo hide dan sika odi tua enti nanka Ghana fo dodo na no hwe nim se nko bayi yere nko o house emu nam se yide abro so nti mpaibo na ewum se nyankopon be wo wa ya me touch ya asem na okay me kan CSC we touch ano ye den crashing na police for ye me kan se makase communication service tax 17 and make a utility tariffs you can touch o man penye Kufuado touch Ghana for it's becoming unbearable adia ebro wa hoden so na ehunu na na ehye so no e touch nti ne edi kangen you did say Ghana for ni biti ase say it say enra wi me peace news say obi message say said e be ya o betimi asom in the case of utilities no nso ne nkania no enti ebi muti ase o mu hu ne say toucha o man penye Kufuado share bobi na me kan ho asem no na sa boshe no wantimi anni so na nka nya yempo no yanya ne nkakra mpo na make odi tumpa akoko aduan opepa ya bro na esen na nkania esen na nsu esen na what to kania mu about 9% anamboa about 9% and then nsu bu abeka the same day nra obase na o maka dada da wotum dada enra na take effect but enra na wotum omo de atudwa dada ne Canada nka Ghana ni bia na ohwe ne se nkankania bo beba form industries would you say ye nyamuna mo believe in forward ever no ye koye ni me nkoye chi he na no believe forward ever backwards and this never believe in zanema no ye jetum say say on man futumi dia kwane aba na won ho han won okay so what you say it's say nya Ghana nyina na ye nkran okay obi wo ha na obekọ beba no ne boot mu be ma obi nso be na otwe abigini 10 cedis onya bigda ya edin enso ya no nyina tua kane abope ye nyino nyina tua nso bope kakra abrewa bi de be frɛ ne ye bia ne ba bi o wonkra na ne nena bi no abrɛ ne kakra de atokoko anope wo se wo frɛ pe ezese wotew so emu bia ni ho a efi obia efi aban otisui na sa no ne yenhye bonene wan hye sa bono o hye bo se ye nto bibia mu da President Kufuado miss of course South Africa
ɛhɔ no ko kan sɛ nkane abo wɔ Ghana ɛwɔ soro kyɛndang bo okay ɔyɛ campaign no say nkane abo no electricity bo no yɛ ba abɛtɛ so video no wɔ viral okay enti ɛyɛ failure on the part of the government anka yɛ to aba sɛ yɛ ho bɛhenha yɛn to aba sɛ yɛ ho bɛkyerɛ ɛne nanka yɛn kɔ deda no mu yɛ tra yɛn deda no mu a na ho go kyɛn ne ayɛtimi yɛ asɛm na yɛsɛm kɛse o ɛyɛ torture ɛburu torture bi aso because wonni bi ɛsɛ ɔkɔtɔ wo bi di a wobɛte obi atua na megɛsɛ wate ase na wonni bi o enso bra so sɛ ɔkɔtɔ wonyɛ sika nkɔtɔ torture bɛn ne kyɛn yi ɛda se police fo ade a wɔyɛ yi menye ni sɛ obi bia betimi aka sɛ yɛ mbɔ wɔn aba so obi bia ho adwuma na wɔyɛ no wɔyɛ aboa ɔmanfo asomdwe yi ɛne yɛn ahotɔ police fo yɛ civilians nnamfo anase bɛka no sɛ ɔmanfo ayɛte ɔman no mu no yɛn nnamfo ne police fo bibi ni a yɛn ne bɛyi wɔn asotire nanso atare ne hyɛ wɔn a menim sɛ no ne sesa su na atoa so atra na anu yi nka etiefo ya o abusua yɛma wɔn yakɔ na yɛsi wɔ kaaso yi sɛ nka yɛn na nka bi a yɛgye tom sɛ obiara wɔ right to live obiara wɔ right to justice nti nka wadi mfomso de na so no betimi administer sa justice no ɛyɛ ebi a court nti ne yɛahyehyɛ sɛ mprempren ne ayɛwɔ mu a yɛde bu yɛn man no ɛyɛ rule of law ɛyɛ mmrama mu nti obiara wɔ ne fa ho di kakra ebi a metre me nsa ma ne kɔpem a obi nso fa ho di hyɛ ase fi baabi a me nsa bɛpem no akɔpem ne ɔtua sonso ne de so nti na mmra ɛna yɛ second anasa ba ɛtia yɛn nyinaa nti sɛ police ni obi adi mfomso na de na kɔdu police station a ne ehia ne sɛ ɔbɛma no kwan no wetimi akyerɛ no yɛ no sɛ ne ɔno susu fa ne bia sɛ sɛ ɔde ne kɔ court a na wa process de na kɔ court na sɛ ɔde mmara bɛhyɛ wo nsam na watwe aba ɛnya aba mpo so ɔhwɛ ade no okura ne so I say me reporter no say ka koba on tie no wahu de bruni pay matie ma hwɛ video no gagra ne sound no sɛ ne ɛte na yɛ ahometew kyɛ sɛ ɔbɛre ma pa o tie mu saa enti hwɛ nka wo to the extent sɛ mo yɛ ya kɔpem sɛ mo amususu sɛ mo kɔma bɛtɔ mo yam to achieve what na onkasa wa first can it is what for some fire you know so police nhwehwɛ mu bia ni ho betima fa so ahwehwɛ mu ana because obi fa there na obi gina so kokota about evidence ara mebo evidence eno na court be gina so enti hina ne odansefo hina no hu iso fire sɛ ne mpo ne betima process nta kokota ye benya ntine ye wo won a ye from police intelligence okay won ani ye biesa na anan nti wotimi twa obi anim na hwɛ ne ne ye etimi hu sɛ ni abranti kan yɛhyɛ that training on for that purpose so be try true to me hwɛ no sɛ na okay de entasum ansa ni amane aka no akodi court no wɔn atimi aka sɛ yɛntwɛ na so sɛ na yɛmfa no ho nkyɛm okay how them russia will sem now yes idea create enmity between wo and the civilians na ne ohun bi sa driver ni bi a kanu so am sɛ odokɔ hɔ baabi driver ni be kɔburu police ni bi kaswa kwan ni so a see yɛntimi mfa mmra ɛnhyɛ yɛn nsɛm saa saa ɛbɛte sɛ na sɛbe yɛte jungle so na police for no omu re na afi omu ho adwuma no hyehyɛ ya na sɛ nanse omanfo na attack wa attack wo mu no na omu de ho abufuo yɛ nneama bi saa mean hold the brief for them but I can say there is no justification whatsoever anu ye bia ne ho because mmra no ɛwɔ hɔ ma me ɛwɔ hɔ ma wo police ni wo code of conduct ana me boa kwan alpha so modus operandi gihye wɔ hɔ ɛsɛ wo de fa so sie di so pepepa anka hena na obeto hena kwan mu na akwai te sɛ ne amena me ho yɛ den kyɛn wunti ɛsɛ sɛ me dem mmra hyɛ me nsɛm wo kɔ kwai mu a ɛhɔ mmra ni ho nti aboa no ho yɛ den no ɔkyere ne ano ho yɛ mmra wo no etime wie ma na yeye enti na ɛnhia sɛ yɛde saade ne ba nipam ɛyɛ animality oh you
O can bro for the emiru now can you try na say. Oh say we dey anu ehye. Sabe muasu. So na me kan what I say. Muasu. Say me hu ye den chen wunti. Say me kire o na beti ma ye o. Na ye den. We ye wie na ko say den. Wabo no we pra no. Nti den na wa achieve. Den pa no wanya afim. Se nyame anya adom ne bia ti obi kura wa. Na sa abri ne mu no. Me wonam che no. What you see yanka no say be ka ko wie den. E se police for no tene ma bi ase. Me je di say wo pass out we kroma. What oriental and ameboa. What orientation? If not, I say training no crowd koye ansa no pass out aba na your form of orientation. Exactly. Well, actually, say say conduct who fa. Yeah. Say say your own ma fa. Me na me kan say wo ye yan namfo. Say what ya say. So wo ye yan namfo. Enkan nansen ya ye kan human rights. So, well, ye de obi a wo the right to live. Obi a wo. And so we ye nkuno ye bono kakra na wakasa. Me nye ni say okum nyina na obi wo hyede kum. Na me what ya say. Obi timi de ade pro obi keke. Otwa hwe owu. Na nye ni timpo ni so wo kuno. Sa na tene. Enti na ense say wo ye niema bi a ebe lead to sa niema no. Okay. Ochina bi yakoba say nipa bi nyadwempo so ye wo de police station where say the business then wo be ye. Wo ba apply instant justice. Yeah. Why? Okay. One thing, one friend I say. So wo say wo be o manfo ho ban. Okay. Woni ho say wo be toye nwre. And de me je say why. Okay. Mame enhwe say me ma unum so kakra. Sa me wo comment gumechi ya pa na me mo so kakra na fe ye meka cocoa price no ehu asem ni ma say a brief for wo mo do cocoa kese pa cocoa price foforo ya bay ete wonom saying na oyibo buatin ne behi and also the president has done it again. Cocoa price increased. Very interesting revelation. This is a true listening president. Where is Honorable Eric Opoku and his NDC people? Nowhere to be found. Nanado is the only president who can rescue Ghanaians to the promised land. Bravo, Mr. President. More on sexual education. Yebeka and Nukakraba. Montre answer. Citizen Francis, kudos to government for increasing cocoa producer price by 8.42%. The NDC propagandists say it's insignificant, but the fact still remains that farmers are being paid more for their cocoa and the Kufuado than John Mahama. In fact, thousands of Ghanaians have been employed in the cocoa pollination program, and this is impacting positively on cocoa production. Since teacher constitution and we are Moase, since yesterday, I've been clapping for Nanado and his NPP government for increasing cocoa price. At least half a loaf of bread is better than none. Former President Mahama used our money to pay double salary, and Nanado is using our money to finance VSHs. And he says a special happy birthday to Ajwafem Poma Wusu, the daughter of Eja Wusu of Riamoase Yo Maka Amanunti. Ajwa, yeba happy birthday. Antonio Bain says, Takra de Fiakuma Zongo. Communication tax takes effect as well as incrementing utilities. This NPP government will kill us before our time. So do our leaders ever think of us at all? 9% per. Our leaders will use every opportunity to tax the poor instead of finding ways to lower communication costs. They want to increase it, Abi. 2020 beba pa. Let's see. I'm on for a more on sexuality and comprehensive sexuality education. Ain't yenka cocoa price na sem kakra na afi yeme fa sexuality no entwa to. PSA last year dede pa mo ye and aban to cocoa bomu and aban ti mo den and aban nyu cocoa akuafo ho me kai no ba ekopoku tim ko hie akuafo no wo ne pesua no so na chese wo chirechire wo mu se wo bie wo mu ani ose wo ka kire wo mu and aban antumu na said your turn no cramp no already na den oh ensem bebre and na di aban se watum enra
nti anope yesi akuafo no mo na omo hata kuku a na omo twen new pricing na omo ko carry nti over 8% increment from 457 to 515 saban ya de yo ya me da se me fa kwanye iso na Ghana kuku akuafo abaso. Okay. Since all one contribution to among young economy, a bibia, yen to me, Case, yeah, the people for better to home and I on a boying, or can be a celebration. Ever, or your cocoa, Jumaya, a dingy, net dingy, and say, would you cocoa brave if you say, ever so? What call Cocasia, won't say, as a sort of modern say. Abri bia buno nensada koko a waduana so eya koko ntomo de manpanyin yes kose me ana meyo sa afi ma minyi unua be ma chairman Kwame Bafo yeta friend abronye enche Bruno regional chairman ma MPP wa babe kansa Kwame Akwaba kawo ya elite no anyasem koma okay better late than never yenkwa echi yaka toucha ho asem wo chronicle mu ene ye ka koku de nti said you beto so no PSC anusia na wabem PSC mpacho yo me da se enti koko ntomo de obìnrin beka say long overdue ache anye ye kra no afi bia wo hwe man no se ne anema bo ekọ ene said ya koko bo ete wa manone ene yen CD dollar relation in terms of say CD ahena on the $1. The cotton in dollars. But say na last year say to me na world market ya nya say etum na ban na antum. Baby ono de kwa cotton no ya antum so nya paso no dodo a en wo se wo so ji kakra na mso me fa kakra. But the brass say e be di no kwara akire kuafo no. A brass because en na ansa na 1 CD 4 point something. Ne $1. $1, sorry. $1 no. No, yeah, $1 no 2 CD no. 4 CDs. Yeah, 4 CDs 50 pesos. Okay. Ne 5 CDs almost 60 pesos. Me I stand to be corrected. But no chere say obeka cotton cocoa nebo e wo soro wa ma no ne. Okay. And now uton we now this kind ba Ghana CD mo a unya ne dodo. Na me can say what I say China na answer na no. Inti say entum world market ko esan say wo be na ne sika na wo benya mo. Exactly so. Inti say wo de kakra so so mo kuani a. Wonya hwe. Asa woni say kokoo sika enye say ne de akuani benya nko a ye de bi so ebobo bra foforo ye de yi kokoo roads ma kokoo akuafo no. Ya no be ye de bi ma wo scholarships ne ade. Yo, ni awre kan ye abang de daw no John Mahama die so. Aha, na wo boss sisi ye. Na no ye papa. Okay. Because anya ye kra no was a paya me ye hwe kra na bebua sabe ampesidi. Enti se wama wo bonum po ma na nkosra obeye wakwan ama wo. Wo si schools adan ema wo. Anya ye kra no chemical a wo de spray kokoo no so no wo de ma wo. Fofofo na se wo de chew kra. Fertilizer wo de begu kokoo na se abang de chew. Asan so a kire so ye dua kokoo seedling fofora eye improve variety eso ntem na eso bebre enti no kokoo de daw na abomrewa no itwitwa fim na ye de fofora sanga sha nan abang de daw na dai so ni na numpo hwese na osi pagya kokoo bu mu ekodui aban ba yi ne nkomo na ye disabre e fei na bia wakeka no kakra se ore tu kokoo mu ye re konfia bi sem yai se wa mu kokoo kuani na wa mo na baso na wan hye ne kena wo se bia obema kokoo adwuma na ye nani beje ho a ne output ese ye nya ne tonnage se bia ye twa kokoo no afi se kokoo season no ye wie na tonnage ahe ne ye nya do mahama bodin bonti se obehwe a 2016-2017 kokoo season ye nya about 967,000 metric tons nya ye nya kan ye kan ya eno 1 million metric tons because na bia na ye no it becomes the second highest nti senka ye course ye nse na bia na abande down ye na anka nya fei na ye te hei ye repre be ye around 800,000 metric tons
can see it a bro 1 million because don't know about boy. Or expect this banging about or baby so among sample 1 2 so yeah. Sabrenara. Does that mean that Omujai cocoa production and answer almost smuggle the neighboring country? Yeah. Oh, neighboring country, they mean to be in Because yeah, be my 1 million tons. Say, oh, I buy the buy no, betray moana. A bang buy no way to be dream. Fertilizer, what them ma. Go quick for the free. A banks of tongue amount. What subsidize it? One subsidize it. What tongue amount? Because no what they check. And then what also any other crop. Okay. You see me the actual. Oh, Mato Sama, who bet you be. What's the addiction is near be movia? Yeah, ma hoye. Okay. See a beba near your yawness, sister crowd or tongues will you chen canono. Sister, our tongue, was some crab we are chen canono. Okay. Because okay, reporter, I think the subcommittee on Agric. What the Minister of Agric, the budget koya, or Pisica Kotoko. Now, what the count question, you sure about $12 million. Okay. Through corruption, smuggling. It's in the entire torso more for no. One to me achieve. Do to make a say, what faculty can be so abonnet modern? Cocoa, fertilizer, and a ton. Your craft is can be any the cotoman. Natural not for sale. It's the unholding or the baby, yet cocoa jumano, upper form. And a chemical as Zokoto. And Obia him says he can't want some Ghana. Yeah, enough form. Inti sempo uti club na opebosia. Enough form. Kopem se kokoko ani otie krase. Okofeske ewe. And so afibia no ote wonu kokko a ebia na dan bi orisi a omo so ye. Okrokesim na se okono okoboso kakra. Enne sa na mani nyina abu akosoro. Enso abanga oteso no susu se kokko bo amano ne nko soro ye nti. Ontum na tie na ya pa. Sabre na kokoko ani sun se aban ne ntum mana also ntum because bu aba form no na sika wo use wo headquarters cocoa board akoko fu bia na ho won si apa wo ho ye asre na bia ni ho won hata cocoa wo ho na won operational cost CEO sika oje ne salary won atotum bibia akosoro enti sika SS wo de kokoko ani no ho no na wodi tinkran na wodi twa high life eno ne yodia e wo sensem aye kan nyina sanka ho kire na aba ana meboa enti wo adjust wo de kakra mso ma adjust me de kakra na no kwakofa de na aba no wan fi no wan manhwe because you see amansambo enko soro ye na wo na wo de won dom pam na wo de yankrata asem wo de watoto niam wo susu se wo de bo wo bra so ba na koso enyuma na eni ho zi creative because a time for say you make creative job for our boys na men ko ho no pesa me personalizing and anopay eti ya odi bi oni mfia bi search e fe na bank wa to na bank to mo no se call the to mo no ye 40 cedis 20 cedis e bien okay eno de atom bag ba koso mfia bi esa na mfia bi esa mpato petrol bo won atomai nti so to petrol egu ni motor brom no display ni koko na ne bo ne naso ntese ne a obeto you know ene so de koko no kra akwa kere a e so tua lorry fare ne bo wosoro eno so be ne ho den na dade grant mantekol a wodi do eno nyina akosoro nti ne aya kan nye se bia anka ye nya yanka aban uti so kan say ye wono nya anka onya bi kan ho so de sisi ni a anhwa afi ne bekwa awie no na wa aboka okay me that nti aban ene akuafo enini ye se necessary ko ne won di thank you Kwame ya kan toucha ehun asem na ye kan cocoa price for so ehun asem oba da se bebre ma me fa akwanya we na menchia wahwefo okay na atifo mfanche sem dem ba program ayam bantem akwa di ho adanse na oba ya me komanim no me fa akwanya we na mayi nsem bia no kakra
say ya start ye die ansa na meba koko ho nsensem no ne di kan ebra mampanyin na nado danko akofo ado ye de abanwa no share ne nsa 7 January 2017 no ade chin ya NDC communicator bia obeko radio so bia bebisa ne say etesen no say enye NDC communicator bia from 8 January 2017 ebesin nei NDC communicator bia obebisa ne say etesen no o say enye na kire se no mote brunsam jam na mom ebra no mote abanwa no so no nokora efre nokora no mo nka nkire Ghana fo say enye because ka ba ne say na ofri abanwa so ade chin na obi bisa o say etesen a o say enye but na ade nya nche ye bisa wa o say ye e kire se no mama mu no nye den enkoyi ye dikan se de omo message a omo de man krofo ne say electricity boaye den akosoro yate kuroma na former president John Dramani Mahama etumu 78%. Ghana for bisa se 78% nintumu no enene sign no okachire Ghana for se ye pese dum so na etu twa ye ntua 78% no ahwefo mo hwe UTV bedi adanse se electricity ntumu ye 78% ya yetua ye 2016 no nkania no ye nyankania dam enso yetua de ma mo decide ska na ye den and then 5.9%. Most say they are 78% among the Ghana for no. Yet there sumu Emma Copin say move free by so. Mobe free one on November 2016. Deputy Minister for Power Abu Donjana Pobe Kachre say Dum sana motia no amunti minsi ya no kwan no. Eye sika problem. Sika na Ghana for the mamono. E wo fa hin. Enti e banka ni amuntu mu a eye nya atwem na ndi sika ho asem. Obaya last year, ebra 17.5% reduction in buy no. A residential any industry the any buy no. Former President John Dramani Mahama, uko phone is wa boy be yaba very graphic in a report to ye. Or see tariff reduction by another government in a populist approach a yenhwehwe animu. Obi amosi ahokire de ka batima amufuo so aka enye no. Nanado tinka ni aso last year no. Andi sifuo kuro ya Wamufra Bera, Don Dramani Mahama, His Excellency, Eka say a populist approach. One can sakeke, Gentio Kai and say already na Casano. PRC finance utility for say the year Tiano will form that. And see, se Usaka say what's a so. Ebra remember Sabrino, not Uncrofono crepen to move and I buy say what's so. And I know what can say, and ya dear, be sustainable. If say ya there, that should be a better so. Enti what so ye ba betum enti what so last year no or purchase is a see anu ye ntumu biem ana e na ne ye ba betum o kind statement na or see the tariff reduction na ye populist approach no say ye tiswa e de be come back to doom so because companies into say you can voter review authority near the ade no omu hia sika de ye aduma pacho ne di kan ye ti so no ye ko doom so mu dabi number 2 yeti so no companies ya ye ka ho asem ya wo mo ankasa gitum se wo mo fira banwa no so no na eka eda ho ye 5.2 billion Ghana cedis ka a voter review authority for say mo tua ye nka na ye be corner gas ye hia dia power ye plant no ye dia power madum so no to atwa 78% ada na ya mfa mom eye na nado aban ene ba ya wo ya we say ka na eda wafco gas ho ka $150 million no na nado yifiri ho ma firi ase ma ye gas a voter review authority for hwe UTV o mo mfiri sisi challenge me enti o ma san ka energy sector levy ne da so ye nyi ye yi exactly what you say nam say wo mo pens wo no say energy sector levy dey solve problem ada no mam to fan solve problem e che say obi ye competent na obi ye incompetent by antum last year ya ba betum this year no cuz we say antum ya Enfie dumienu nie we need the lowest tariff increment omo challenge me omo wo figure bi wo ho a and this ba enfie dumienu nie we need tariff ya yetuma e wo fam okay and this nkania bia o metuma na ensuo bo no wanya na default day e 59% na homre na mo ta na na do say populist approach say obi benya mfaso de no eno na e de na mo de ba mo ka se ko nya no ho enti ka last year na ya nteso a e na nentumu we ya ba ka Ghana fo asetena te say and so last year the very end this year na de mo se nkania tuma ba de ahokira ba no mo oppose ye e ka se emwa
o sande no to a omo to credit ya ne yato credit ho asen ye wo ho aba kwasam wo Ghana wo baya o mampanyin dada John Ajekum Kofo na niso adi hunu na ode ba se Ghana mabunu enya adwuma nye na the National Youth Employment ya ba se be ya ye betuma sustain program ni ntie no ye ne communication industries ni nyina anka ni ye mfirase ye nyi omo ne ye frɛ no ayi communication tax service ayi. In fact, the telecommunication industry, they went to court against Sayina Yediba the year 2006. No, Wamoko court no, and a court to catch them say, a buying on in Sishamuno, Kwana buying by fast what you to be at the Arano Mino, a buying dear. Into a ban should go ahead now on your Satuano, and this is led by a Professor Mess. Any Harune Drusujina platform to show mobile. The communication tax na ye dia ba yes 4% no wo mu betwam Haruna Edru so obeye communication minister wo mu buy no mu di free 2 from 4% to 6%. Me no ka say National Youth Employment na ye say na de dey fa mabuna adwuma no mu buy am betum mu no Youth Employment Agency wo manye increment recruitment mo anya bi mo ka say nipa 90,000 ye friends e ma form ye buy ya ye contract mu no ye hu say nipa 45,000 ye ghost names every month be an government no spend 28 million Ghana cedis on them. Me ji di say nimba mo be ka say we nyina nti e na Ghana for say do not front guy nti say we san ko make reference to omo a but NDC is saying now no say communication tax in money ma now reform mo hwe YouTube nti ase say the moment ya NDC beka say communication tax nya necessary no na kire say wo mo ye youth employment aduma nyina ye nyu omadi. That is the NDC interpretation and wo madwene and sanity say NDC led by Don Daman mama Ghana for atiase say communication service tax no ye twam so Ghana ni a wo hwe YouTube no NDC can directly or indirectly akire ahwefo no say National Youth Employment abosomi obi benya kakra de adidie eno bi na editua zumi lion workers ka eno bi na afama forestation fo nyina nkakra yede ma omo NDC fo se enye papa yentwam na se oye social democrat na policy bia ba efatimamufo aduma na oba be kase saade na enye papa de a kwan benso na mo ba timamufo ma mo be fo mo aduma mo nka from where enti enye wanwa se mfie nwotwe Emfie 9 under Don Daman Mahama Swono, womantiman amabunu anya adwuma anya na nado danko akofoado. Se oji communication service tax ya. Your man to ena nipa 100,000 omotena mu fie, omotena fie mfie nwotwene. Ena omo ye adwuma. Se nka sankrofo we anya adwuma anda na nado a. The kind of a boni robbery cases ya ye benya oman ke ntimi nso ano kwan. Enti so omo de ba ne se ye mie nnuma. Yanye to mfa mama bunu nya adwuma na krono ne sa neman be koso is over to them. Ghanaians will decide san krofo na mo se yenyi o madin ne no they will decide come 2020 koko oba ensam ne buo no so kan say aban no di koko sika etwa o manu o hwe Joseph Boahina Katua ono na the chief executive wa ba abonten ona wa bodin but waka ne din waka o se koko board panin wani kwani ye bafia na ye kase panin koko board panin fo ne adwumayefo o Katua o matum on record ye ntu na Katua okay and 80,000 Ghana cedis ya na Dr. Opunu gie no and na honorable Joseph Boy o di 40,000 a month o mampanyin na nado danko akofo ado bae no all the chief executives Katua ya twani nyina agu meno ka se honorable Joseph Boy statement o de ba abonten fa na Katua ho no ukwa wo behu o se onti ase se obosome obegi sa 80,000 no enso na mo penso no Opunu gi sa 80,000 and now wo opposition so obi Katua o mampanyin bae no sa chief executive wa Katua ni nyina wa chamienu e ma o mo fa because no mampanyin na Katua enuru 30,000 29,000 nti watwa ne nyina mu nti ukase de koko sika ye niama ensem fata Joseph Boahina press conference ebesi ne Dr. Opunu ntimi be deny ne say koko staffing quarters ye wo tema demolition amu ye keke no mu yusu $24 million ne bu dan ne bu ye na dan a ye bu agu grade ko bu agu dakoro a wa ye press conference through the challenge e di ama
opuni no besi no ntimi meyi ano no se edan a ye bu aguo ye de kokko akuafo sika $24 million dia ene ne yesi dan na de se $1 billion wo se ye de kokko sika ye niam ensem fata wo ba bia kokko nie sa kokko guest house na musi no bole no kokko wo nkate ye ne do bole ntumu kwasi wo ho se mampanyin dada adoma ama ko benya ba bia da ntu se ye de kokko sika ye niam ensem fata adana sa guest house one fan call Western Reading adana wan kwasi no drobu gunafia because na no me kwaye ho kokko asese asia piem wo gunafia o mo do no enya senkuma adana wan kwasi no gunafia ana wan kwasi no ogoka asese ho nyina o mo atene ho nyina ntu kokko farming area adana wan kwasi wo ba bia don kate e na odi kokko guest house ye den e kwa na ye niam ensem fata na ba de kokko na no kokko price no said e be ye akuafo no kure mo me da se e ho wo man kan no kure nkyira timamfo fa wafidie na ko the International Cocoa Organization starting from 2014 ebesi ne na me de ba be man wo ofa 2014 na yesi ye dia mansandwa de FO been free on board yetete bibia wia yesi Ghana fo cocoa akuafo mudie ne and in fact eneda dua me kan wafidie and nobody can challenge me Brazil omdo cocoa Nigeria omdo cocoa Cote d'Ivoire omdo cocoa Angola omdo cocoa what you say Congo omdo cocoa amanya mabobo so nyina no man mu bia ni wa omto cocoa a bag of cocoa was return or man Ghana wow what's our record bring it on board because amanya mabobo so nyina or man Ghana cocoa bo e was 2014 now kwa mansan Ghana so na a ton of cocoa no e $3,122 Mobile man Ghana hano mo de ma cocoa akuafo $345 Ghana $3,122 no akosura na cocoa akuafo hwa animu sentumu beba mo de ma mo $345 Ghana There be 3,000 on there saying because 300 ya okay 64 kilograms cocoa bag and $3,000 now we can so be a ton asem na make any mfanto ho no nti so mpacho esiso because wo mo erikopoku ye ne press conference no a ono ne kasama cocoa akuafo a said the okase no nam no o say amansandwa no e no mu determine enti sa mansandwa no wo so dia wo mo ba ye no mo TV to so enti ese ka ye dia no determine ene ese sa dia waka dia eno ne ye be ye argument enti amansandwa no ko so $3,122 no a ho ne ye koton per ton e ko so no per ton no e ho o mo na to ye koko enti ye ko ne se bo no ye dia e se ye ba kuro ma ye nso ma koko fuo so nya bo ye den eye ye mi so mo se e bre ko $3,122 no sign on the cocoa akuafo 345 and a bag I don't know fat on the bag per on the my or her bag 345 Ghana o buy a tiba from 2,500 tons or mine Ghana how much the my 475 Ghana per bag and a tiba from $2,287 eno mampanyin na nado danko akofo ado ye maintain price no eye 475 Ghana per bag enti woni no so fa free 3,122 ne ne ba ya reduce aba 2,287 no maintain a woni no ha na pe kokwa akuafo asem ene dadue am no kasai amansanga no eye $2,300 enti se dia amansanga no free on board na e ka asem dia ena mampanyin dia ba 515 Ghana cedis ya o say e de ba asem o say asem ba ko ne say we yanim dia me bisa me yan me bisa me amede ene say dollars na o keka 2,000 ahi e ba na obenani asesi ase Ghana dollar no enam 5 cedis plus e be kosoro enti nkensese bo no e ba form ana increment ni sa efi se ene se aba form nyina no ye seed ne said ye am koye campaign am ka kire wo oh ye ma no sika na una ni abebre oba na oba na ni abebre ya fe adent na ba simple and this ti kroma nti dollar kosoro mo pe omo de ya analysis said dollar kosoro eye nti based on the dollar na kosoro no ye mfa determine prices ana meboa dollar kosoro na ndisi for me atia say dollar na e kosoro no sa o mba bontin be sun aja dollar eye kwakwa nansi sun
Okay. And now almost $1 cost ntiemfa no nya calculation. Ebi aka say said the determine price ne ma cocoa akuafo no enye the best sa farm gate method no. Almost say enye kura fi se ba sa ene ma kwan ma abanya tete bi free mu me de bi koya kwan me de bi yesei obi adoni cocoa wako to se me koton aba afi uba wo se me de sa method we na beye efi se sika ni bi na mete dia ya kwan ni ade. Oba uko amanya mabobo so am say ye do koko ye no omo ye koko buo wo soro chen wo ma ye de koko ye niema bebre uko Cote d'Ivoire ye sa anhye ne pepepepe ye no omo nhye ne nyina ye adekoro. That is why koko smuggling na wo kan ho asem yi aye den abafam wo man Ghana say ye no omo nhye no omo de ne nyina didi so nti Ghana fo mfa koko nyere nkobiem oman bi ade bia ye fi se edi sika bre oman ne bia no nye se ba na ekokeke government so responsibility ni sa odi koko sika na ebeba no odi be ye anema bebere me no ka se NDC free abanwa no so no unim sunwane ye sunwane secondary school etu abisim asana Johnson ho no wo mo sign contract na wo mo sign 8 kilometers na ye fa machine akwa tuatua potholes no wo mo sign 19 million Ghana cedis contractor ni din di Sulemana koko akuafo sika unim kwan potholes keke o 19 million Ghana to sa ndisi fo esu say ya terminate contract bia potholes be na tuatua wo kuro ma 8 kilometers 19 million Ghana cedis and ya terminate it's a farm gate method na ye de pricing no eye ma akuafo me no ka say aban baba ye nhyehyɛ ya enye 515 Ghana cedis asem. Okay. Aban no baba tena se wiase nyina eye Cote d'Ivoire and Ghana ye na edo koko akese nti koko akuafo no nya gidie se nti hyeye ba beba no ye nhyehyeye a ebe boa koko akuani me no ka say nyame ya adoma bosom wa awieye na koko ni bia odo koko bia di free 65 years ikono government of Ghana under Nanadoa anye yie obi nkrofo bi wokroma bibia anye yie no ye ba be lanche sa policy na wonya 65 years ya ye ba betua akase pensioner eno ye nhyehyeye ebe boa koko kuane ne that na oba me wie no record nti o se o mampanyine mahama efiri so no na koko no o matima nya 960,000 metric tons mesre no sa no mo nam kroma no mo didi ntro weye o mo anka so mo manifesto 2016 na wa reproduce sa weye NDC manifesto 2016 so I copyright this out when you open match mesre o de ha ya boko o dan kam mo nte what you say weye o mo manifesto no mo kan ho asem no page 42 NDC di tudwa under cocoa or say adopt the plantation model under PPP arrangement to increase cocoa production from 750,000 tons to over 1.5 million tons by 2025. Until 960 no mo kan e fine. At the time na mo kasa no Mahama say no mind Ghana ye cocoa production no na duru na 750 tons also say 960,000. Thank you. Entinya tro na wodi meet me and say na rebate na feel but ne can see me that's it me fan shasem fi baby owie say cocoa tonnage ye nyai 2016-2017 cocoa season so on say na can esa na oka school academic year. Okay. Baby abesha CF no baby abeka ko wie. Okay. Nti a bridge 2 years no. So what you say? Okay. Nti cocoa season start bi am fan say by September. Obe 12 year no. I am fan say 2019 2020. Exactly. I shall say October. Exactly. Nti abeka ko wie wo by March ho baby in the following year. Nti cocoa na ye tewe no. Enya manifesto. I prepare in 2016 e kire na ye nyan. So what you say? Enti we you person who ni nyan a you benya no say ye 2 year 2017 no. Cocoa ye nya ba so na de onya na kofa ba wo. A process if you be na be do. Enti what 2 year no na onganya 967,000 metric tons. Okay. But 2017-2018 ye nya about 930. That's what we. And now me no ka say ye nam around 800. And on a show say, ye aban ye ma ye nko ye nim ye. But me hwe me nyine ma bia no. Obobo grow ahro awa ye cocoa. Ghana ye cocoa, Ghana pe and ye cocoa no. What friend e premium. Yan de ne danso. Ne de ne papa ne fe. So what I say? Enti yan cocoa bo e ye sonko kra.
Ghana. I'm right. Young cocoa bo strong concra. So what the normal price in the bar, what the premium price anka hobio. Okay. Abangi ba in intia or how cocoa kwa ye can. Me cocoa politics. Me fan say na ye school asem. Cause okuani nankasa. Ono wo or me can say our for knowledge. Onim chan yen. Okay. And because what I say, cause on the won't be na nya abofra. Obi a when you wash cocoa why you be 30-40 years. Inti ye kan kokoa asema otiase no nim ni abang down in ne kofai ene na aban bai on won kohwe ebi ni say cocoa roads aye kan aban bai we twam in the name of say oye auditing atam sika bebrebe over 10 million Ghana cedis I won't mean prosecute to nipa ba kope I be fan say bia oye contractor no fa kan report na way cocoa roads entrese bia wudua cocoa wa hankwan no ye ma ye de cocoa sika ena eye but do na cocoa bia cocoa growing areas into school dan na wosi under Dr. Puni and nay one sibio enu achi bonus na bang de down ma bonus sa 5 cities e wo bag ba ku bia so no aban bai watwe asan fertilizer obetia de answer say one farmer free bio pesticide one farmer free bio nura wadi gu so ena oba sa free seedlings ya at John Mahama in between 2015 and 2016 no na cocoa free seedlings are there ama about 110 million seedlings it is enyama say ena bua cocoa production enya rhetoric Kwame oba medase ensem ni bi wo ha ye kwakwa nansesem ni di kan mo ma free fertilizer mo beto 1 million metric tons 1 million metric tons ye dey buy ya ama ne beduru 554,000 metric tons free fertilizer no cocoa na fertilizer no tons cocoa na mo tie tons no mo beto 1 million metric tons e wo ha e bra mo ba ban mu foforo no mo beto ye no 3 years mo ba 2010 na metric tons no ye say na 1 million eduru by 2014 no na cocoa na tima ba forma ba beduru 554,000 metric tons. Okay. Me no ka say aban we buy within a please. Aban we buy ye no it is on record. Amuntimi challenge ye. Cocoa pollinators ya fa wo mu siesie a woni cocoa fuo ni bi. Woni bi. Bakwa me say woni masem so say fertilizers na mo say yenton na manfo anwian wo kura ukodi bi ho achi case baby eno so yira da member me no kasa sisi asema na me kan say cocoa pollinators cocoa akuafo a omo hwe ene bedi ho adanse say emfie mpor nwotwe man fan krofo a no mu siesie cocoa man spray na ni honom cocoa pollinators no na do bae 22,000 pollinators nationwide. A omudi ho adanse a omusiesie nkrofo cocoa ma omo. Enti cocoa na akosoro nne no. Cocoa say akate baso a yesiesie. Mo akate baso imfafo na esiesie. Cocoa no ma omo. What you say on the issue about fertilizer? Yeah. What is fertilizer? Report no so kenkan ye no. Enye cocoa fertilizer ho asema. Enye cocoa eyentro. Go back and read the report well. Report no wom say planting for food and drug fertilizer na abano. Obabu na hafwa na anu ade ote say Upper East Regional Minister or chi containers maku nsia mampanyini ko okra na oye den all kan ho asem. Planting for food and drug ye de normal yi benye cocoa fertilizer. So go and read the report no. Enko ka say fertilizer ho asem. 3 minutes and now we want timi to mo fertilizer that is why production no kwotoro. Mama me da wa classmate papa. O classmate papa. Come classmate papa. O classmate e bra cocoa ho ye fertilizer ho asem bai. E na o classmate papa. Bibia ni court. O se say container men so de Cote d'Ivoire koton no mo che no kwabna kando papa fertilizer enti e ba fertilizer wi a no mom na mpisa wo ba ba chonya me class ene wadamfo eye pie wan ne wa want kuro ma se ne papa wi a fertilizer ade nkonto on ni pa mu ntimi di nice ade platform ma kan wa hada onu aso agye atu obetuma betra sa dakika obi a enya de kwahwe wa agye atum se ne papa wi a wa nya ntun se che ne papa illegal so de fertilizer ko nanka ekoko ya de ko bibia ni circuit court akwa me ye frɛ o ba bia obeyi a me am in the house number D20/2 odomase
Okay. Yeah, but Mo twa mo humfiri me ya me. Can so ni baby ote. Oni baby ofi. Me boa. Minim baby oti de minim. Na me so ye MP odwabo so. Enti em se ne ye kan ehun adanse be pue dache. But na me kan say enya no kwareda. Thank you. I say I can CSC ho asem. Sem mu ya kan sinani de mo ma bon tia bedwafo kan ba ko mienu ne kan CSC so. Chief man o say wa tonsu kumase say I'm very happy that the Honorable Minister for Education has come out to explain and clarify this issue of CSC. So people, especially the NDC, should get serious for once and stop taking everything they see on social media hook, line, sinker. Let me see. Who is here? Sean Covenant says, it pains my heart that I'm a Ghanaian. We have all the resources, but we are still suffering. Why don't we have sense? Check the whole world and see if I'm lying. Okay. Teria Emmanuel, Bobby, Big Boss, Teacher Mante. Now that the Minister of Education has explained things as there's nothing like CSC in the new curriculum, I'll urge those twisting and spreading the mischievous news just to score cheap political points to stop. And then Junior Tiero in Akrokeri says, I thank God the Education Ministry has issued a statement saying they know nothing about CSC curriculum. May God bless Nana Ado. Okay, so few of more comments na making kind of mummy and CSC. Kwame ube udi UNESCO adiaba. Ena musi de bibia sa ni ho. Madasi oba. The issue about comprehensive sexual education. And only the yemu bebre ko school. Just a dino and an assassin. Okay. Ye chire a mani memo mudrum pempens will be ya sitting a muno. Kenya de foforo. Okay. A same way aba a man for bebre can one sem no. The propaganda and crophobia to social media. Omo the different document aside the guidelines na nim say when the comprehensive sexual education guidelines na ba bonten no asab nenam social media no so me platforms one all the social media and this for na security no na edikan say aban no the lesbian and gay teaching wura in school mo no and this wo mo ba ba kire na edikan and this gu Ghana teacher for anim ase go Ghana teacher for eya Christopher omo ye Muslimin for enti a teacher for 152,000 ya ma omo ntete about the new curriculum no wo ka kire me say ye do omo kwotena ase ye e kire omo gay ni lesbian asa teacher for we ama abonte ameka ho asem enti sa video no a enkura mienu andisi for the nam social media no say ye the politics na ye no nko omo ma komo do anim beto teacher ni ba ko so ya te se teacher ni no omaye fake video no gina te se ne o kire nkura de na teacher ni de ye hu nanim esa se ye hu se a teacher fo abramu nsam ebra na mu wa ban mu nti na teacher fo akọ mu training aba one more ka kire teacher fo no so ma bon and this is the kind of insult omo de ama say teacher fo na bon because omo de be na otwe mienu e na kwaje ntete aba the new curriculum enti he diaben document ni edi ma omo a enkyerɛkyerɛ fa gay ni lesbian wa teacher fo enhu ye ne emu kan ene the so called video amode nam no one ebesi ne the new curriculum ya ye kan ho asem ene ye approve e fa o man no nwoma hwia nhyehyɛ kwan so no and this ye nkyerɛ ye page kora e wo say lesbian and gay right e wo new curriculum omo ntimi kan just that they will say somewhere no matter to documents in social media say we ni omo kan omo ba wa fidie ni so a wo mo famara ada na minister here press conference no one for draft na ma say hey mo fa toto ho na mo hwe na mo be hu say de omo minister making reference to the new curriculum and the comprehensive sexual education yina abana say the yet to be approved a omugo so di ho anobaba ye no odi aba betudwa or the ababetuga now the companion and this for the ato abontina deliberate no person mu Ghana teacher for nim asesa teacher for nim ne omo ye but about the teachers it's about the teachers the policy because teacher for na kira de
If you are say teacher no employer. Employer your GS every employer you know the law. The fact is why are you making a teacher? No. Yeah, unim. Yes, will be something. You can pretend that you don't know. We employer, it doesn't mean say only right. We employer, no so we do mama. It doesn't mean say only right. If I am employer, ne sabane din say be by contrary or in contrary to the laws of this country. What's the me employer and Timin can you mean employee? The employee. What Timin Kasa? If you are employee, but says CI as someone ye king. Enyame say teacher for I say teacher for I. Sanity almost say any SU ye and society. Mumra megentity. Eno makwaji omontete eno maba echi na bibia ba NSA sa curriculum ni bibi say ne wom ti afa na teacher for no mo pese o catch teacher for say o mu de o mu ni ma de o mu ni ade no na pese o mo kire say o mo so o mu work classroom kire lesbian ni ayi no enti teacher for no kwotena say ye nko kire nkrofo ma lesbian na ne NDC for de ato social media sa no pese o mo kire eno man mu hai o mo see comprehensive sexual education nye weye UNESCO for said okay na UNESCO okay 2015-2016 omo report okay now nim report won be launching no Ghana ha okay so we am for ni we obehu said the former minister of education Professor Gena Najima won so ginam okay page 23 of the report no obehu wa ha obade na wo hoi comprehensive sexual education wo mo di nanum the regional workshop and training institutions nyina PTA at education council for nyina kobia Professor Nana Jane Ajiman eko endorse ye say comprehensive sexual education no ye man kura ni hu say be ya mprewanyense no now breaking it down at the children activities ben the woman answer activities ye wom ni say one enkura omudurum pempenso obia ese one omuhu Babia wanyina duro ese hu se wo yoba wuduru ha be ma ye oseya se na betima ye den atowo kire enipa mu asetena se de esitie sanchi se we Professor Jena na Ajiman ekobi enti na NDC fo se eye satanic eye da minister no koye eye nhihye papa wi wo manu ana se gidi ku obi nso aka bi gidi ku na te se de wo kan they responded to kire yen eye so yen na ye life skills good grooming personal hygiene kai no nko anka ye problem na but baby a kire na wo right se wo pese wo sesa wo gender ana wo ye se wo ye se anya na ye nkofo concern na me ka se ni omunya document because issue ba before ansa na obeye nhwehwemu ahu se obi di tro no because anya nwanwa na anu ade the frabera of NDC aya wa so ba ye ko fa fake video a diplomatic mission for so mama mehwe eko wi akire na nimgu ase no e na okoshe ni fie enti sa video ni documents na akwa abonten no na ba say this is the document monchire ba bia wa e no hwe document na fasuo ni NDC for de nam na wo so mo normal tro na mo dina aban by said this is the document me no ka say don de enra na podi kire ye gallant CS teacher for ni gitu mu no a no kra na enya proof enya proof na me ka say o kan say guidelines no kra en free no ni omo ka no ni omo kan say sa guidelines no omo de nam social media the lesbian and gay right wom no en free ya honte omo yigi no I see what you say enti oba ansana ni omo kan kra no yeso wudi tura na o yire free ho so ansana en o hwe sa guidelines no wom say even the comprehensive sexual education no yan church in accordance with our customs and traditions. Now for mine mrana yeti krom hana unnatural carnal knowledge a offense without the person consent the first degree felony with the consent of the person a misdemeanor and to section 104 of the criminal code 1969 a can one pay face unnatural carnal knowledge your offense. Enti ansana teacher ni bi ebe gina classroom say me kire se be say the bema no bema da na say the oba no oba da no that section 104 in the criminal code 1960 no
ought to be amended in the first place. Me no ka say when na asesa sa amra no before ansa na sa akire no be ye adwuma no e de se mra we ye de komra se bedwam ko ye nsesa ye mfa komra se bedwam ko se so and this for what are they talking about? Why you center on NDC? I don't know. If it's any NDC nkwana omo na edi bone edi ntro PSA yes say montuma dwene mu if it's a bibia sa ni ho me da se na I don't say asama ye kan a border on morality. Okay. Nipa tene kwanso. But me ayu bia okuma mu eda ho. Ghana a religious nation. So you your religion bebre ha. You wa nkremusom, you wa soma horo bebre. Emu bia gidi ni se obeye ne yebeso nyankopon ani. Ana meboa. Nti ye pri nyinaa ye prese nyankopon be hu se ngakoma mu tew nti na bon se sa di pagya onu mu pe obia kasetia na nyankopon na ye twe nunkuma no enti ye discuss sa asemi a ebi de passion ebi de ayam hihye ebi de emotions e ka ho nyankopon na ye twe nunkuma no oni mu bia akomam ya mpacho tie pa metie enti ne o twa atoro ene ne o ka no kware nyankopon enim obia dwen ne komam ne dan na aba ne aba yi kire say Obeka Bogota Convention 2010 okay Bogota baby United Nations for ta konhyiamu oba na ehɔ no no wɔkɔfa sa human rights nsemi kɔbam okay nti ade a United Nations enam kwan bi so pursue eno na abɛhwɛ amampanyin Kufuado call Al Jazeera call London na Al Jazeera for an interview no be say adan na Ghana mutietie nipa woye same sex won fa ho di so Obeka ya sana question ko yen into amampanyin gasam okafa ho ne say oh aha no de wo hwɛ yen norms ne yen culture ne ade a enya de a ɛwo nyina so kɛse so ati ase na oni ne makwan man ya masa pepepe na nso ɛhɔ no bie kwan bi obie window ɛma sa community no window no obie ni kyerɛ sɛ strong advocacy bi anko so ye so ati ase because what town London da ɛhɔ no nyi kan no wonye ntom but advocacy pressure because no abanga wo so sabe no ejetom look at how dangerous it's becoming. Once they who famine ban. Into career no so it is bound to happen. Ebetimi asi. And ebesike. Into okasa no. A man for who say then we bet manipulate Ghana man ye. Che countries are run apo. Yeah press conference and or a lunch. Sa curriculum you bekaya. Okato gwase. West Africa, Central Africa, Southern Africa. One more North Africa. Anamebwa. Adentia because one from Masad no kwan will be biaso. But young high as if we ya chesa ya porous. We bet my influence man ye. And anything that comes with money under this government, on your dano. When na ye mere speculation na I shall one jay jana akwadang mistake. A friend of my parents say mistake and say jano ye disketchy a tongue young shebre. Enti enya won wasasa di Eric so na de tini. So ora na po hwe Ghana fu anim. Etwa atoro se kire yen a ya na obi say into so ya sora ya kwa sori a ya kwa sori say ya kosum nyame fie nkoma mana e den tin na wo twa nti ameka say ni because me can press conference bi asem trel no na enya press conference sorry na or a lunch yen curriculum all kind ni video abonten try say e ya de a ye de ba be hye yen adesua mu curriculum no e ye de tieni okay we no ensi ho na nei obisa no so ahya so wonim homa no kra ho hwe nkrata no wonte ho hwe mpato Ghana Education Service director mpato hwe sa guidelines about bonten na forward I don't know chrowe mpato ne nsa hyase ne dingini o se wo fra no Kwesi Opoku Amankwa prof acting general Ghana Education Service sorry, Director General. Mampacho menkan mu ne forward mu kakra bi. Kitwe bi keke, me de hyase. Ne okan ni. O say, dear reader, this is a guide on comprehensive sexuality and reproductive health education
CSHE in Ghana, it is divided into two main sets of guidelines with modules. Remember models, no? So the first set of guidelines are meant for in-school CSRHE. It is organized according to grades and age models. Me fancy ho. Sankrate tieni yo owura oye acting director general of GES. Oh no chro forward just say nsam ebama krata ne mu hwehwe kra ya kono na ye de krata na oba be kan no ni nyina supporting ono no otai ye fa nto ho hwe ne was ewo ho ni owura na po kan say enye no kwakra na wonte ne mpanin sam krada ye wo bibia wo frɛ no ya mpacho o kan fi we no say na ye den kakra ye wo bibia wo frɛ no mpacho member teacher resource park. Okay. Teacher resource park no and what they are called various districts. Okay. Because you beside say na sa nkrata wo behwe so de akere mo fra ya di e ma district bi aye mom printi textbooks in fa maaye nti esi den na wo be fi ase akere ma na ye and na data general ankasa kire kai say what the teacher resource park akọ various districts can ho no na document na document ne mai kra ma obetimi ahwe so de akere mo fra na de o kan six pato meba kan se sade na beteki effect kra e next year ya meba ya mpacho meba say next year say ye no nkrata we de ko chem fra na de na di kan ba beto abonten ewo mu se de ewo mu mpacho wo hwe page 11 page 11 of teacher resource park na mpacho me monitor ema wada roma ekoye phone so nti na ya fa glasses ne ya semo ene no bebia na me fiba no mpacho tie wo hwe first module. Okay. That was our education pack on page 11. Number 3 of Sawin. Also, sorry, patriotic from fine chairman. Yeah, no Caribbean. No, him was say yes, gay ni lesbian church. What na person can can. My man. And then I'll yes, I will distract no. Enka seconds bia or the best share ni page 11 na kind na what the abona asem ne any values of curriculum. Okay. Na no. Me pacho any values and society and social what do you believe in? Only page 11 no number 3 contemporary issues addressed through the NPCF. First one, gender equality and equity. 2, inclusive education. 3, comprehensive sexuality education. Okay. In the teacher resource park na what they are come match for no e wo musa say e can addition meba ya kasa comprehensive e dey na comprehensive because when na ya comprehensive but enchire yen say do ABC ya mpacho meba brofo kasa o ka comprehensive so obetia di bi ase meba. Okay. All right. Okay. Sexuality akire say oberman yo bia namu addition sexuality google natural meaning from Wikipedia. Enti sex aye kwa kire mo fra from age 4 to about age 9. Now the danger behind it nini. One can say ko kire say lesbianism and akwa say o. Na mum ore kire say abofra ne be hu ne right. Na say abofra ne hu ne right obetimi ene namfo and one equal minds can put pressure on whichever government or was to say, this is my right. So my daddy, my mother, whoever, you know me right. Me the mayor gayism, and I'm a lesbianism, and I'm a bisex, whatever. Inti ni aya kano, unchro umso ko chire gay addition ye. Ne mo ma bofana hu ne right say bibi don ne kon at that tender age or what right to make my insist on to say, farmer me one farm mamia. Now because what I say. So there's a strong force. Thank you. What pushes Adi through various governments. Into ya patone ehuni me di wie kra no. Awofo abanyi atra ori di atre Ghana for nature say or wa dwin bi woni tim.
It yemi ngani. Near monitor one verily because I'm really ya. What be faculty kwan abesheng and why be that? VAT our call parliament organize so and your VAT name whichever valuation. It's in patcho. Maybe see hano. None the person can say. Abandon diatro. They are not being fair. Oba or see ye kwako page 4 of the end where page 11 now can ye na. Was in cra 4 to 9 years ye baba chiro sexuality. Sexuality or so go ni meaning and yes aso na wo ho. Where ye primary where ye 9 years for no. Model session, human growth and development life cycle, knowing about one body or sexual and reproductive organs, seeking health care, developing self-esteem, leadership skills. Into New York, can you be as a sexuality? Say a drum pempens one is so demandia. As I say, the man, but you will find. A bit about Mummy and Nobia kita different documents. And I mean, they can't control and this is the fake documents now. And patron, and no shot, and I'll buy, and I'm sure about 2 minutes. Oba, me dasi. 2 minutes now. Oba, near the kind, Omampanin and Ando Danko Kofuado. So Kodim Komo, Al Jazeera, and near the Ade because it is bound to happen. Omampanin and Ando Danko Kofuado. Only gain ni be Adam for. On tire book magain ni bi ni nani mo mo tire sa book no te se ne mo fra bera tire man first school ditano gain ni bi anka say I am in bed with Muhammad te se ne Andrew Solomon kan ye no o mampanyi na do danko akofo ado Kumasi unity work wa mo kodi trogu no so say because of side interview into we approve gay right no where a press statement from the presidency signed by Eugene Ahi dated 28th April 2018 also President Akufo-Addo has approved gay right omampanyini actually mu no osimudua and paragraph 3 of that statement also the president remained focused on delivering on his mandate and improving on the quality of life of the Ghanaian people. It will not be under his presidency that same-sex marriage will be legalized in Ghana. What you must see say adia your friend lesbian any gay dear and ya ono ni presidency anana breso na ebeba wasi ni buaka monso mahama mekane de na ubehu ni Andrew Solomon de baye no Andrew Solomon ubehu ni de baye mahama afemi da say ai hwe document ahro we bie na wa bonten e dey kan back no acting director general na otai na misanko fa sa ne wode am teacher for say syllabus no ne textbooks no ma bonten a wonyina so no mfa nkyerɛkyerɛ and I'm sure teacher resource pack now say well na what teacher for na de na owura na pokyerɛ say won kyerɛ say wo call say wo training no sa de ne kopi wo ma na wo wura bi a ne din de mpacho wo frɛ no a teacher so or master of teachers also won what kyerɛ sa invigilators no oye trainer e wo sa curriculum na juma oye ene say oye juma ma Ghana Education Service bajotie wo frɛ no Prince Kwaku Anto okay sa papa yi on City FM obisa ne say sa curriculum asema wo ka no sa sex issue no e wo ma na also you e wo he made reference to this particular document where you sa park na meka no ye no what the teachers fake then teachers ni bi nso say ya nkyerɛ mo nya me kyerɛ ne say me so peace so ye na ebi mu kasa mo kasa bibia sa mpacho say wo sa park here what the am say gina so na fa kyerɛ mo fra na be kopem say textbooks na nkasa be ba no so what you say what the ashim fake and now we begin ma sa document here what the United Nations through UNICEF and PPA Planned Parenthood exactly and now one ma what show sankrata ima wo tie ni pa nti obi sa papa ne say na sankrata no details of obegina so dey akira mo fra na de no e wo he page 11 bi ani ha e wo na mikoto ni teachers resource pack no page 11 then you said the guidelines na sa guidelines no and what say guidelines no documenta this is the proper guideline we na papa akira mo fra na de tie ni yo there's no approved guidelines they are missing it because they are lying what the first because what there's no approved guidelines whether next 10 years next 50 years the danger e was hadi hu ni say wo ma kwan na wo push here baby I will be pushing what no pushing what you cannot resist it but Thank you. Canada
Canada. Yes, RDB was started today, our school 2005. And now I'm them because Mofrani Senga, Nanka, yes, abstinence, and Kokra, Copins Obenya, Phoebe, and so if you are young court as training, we are crowded, and almost in a but and only a coffer be before Freba and on a fan or your person, Yanuni, document young Pibum because of Brunsambi Pedelum. Nana, some honey say. Oh yeah, there no be son no chat person or down. Me da was time on that. It is too sad. Mo document ni fake. Your Bernard document. Oh yeah, NDC communication team member. And Kwame Bafu your time friend say abronye. Ono so your regional chairman ma MPP. Around man pay ye damwase. Said the aya ne de enkomo ye beto so ye fie mo. No say Norway president. Ne yire yo oberema. Obesa nanu ya Ghana ha ye we onene dampa cross mama yentoa enkomo ni so e wo ye mfie mu we enye politics ompe wanka wadwen a afi ebeba be wi obeka say ye ma no asai nanso eyeye ne a saade idie muslimu fo se ye mpene so Christopher so se ye mpene so enti akurase maka menweye se ye yi free ho ni esan koyechi ekoye ni ya ebeboa ye pa mum ensure life skills good grooming any personal hygiene nkakra sa eno ana yenim eno aso na ebeboa ye se ebeba be ye we na ebe me ye ni abie de wanhwe a ye ni bebie ne bebie bone ebe ye Adam ne Eve die ni bi ebe ya sempa me that studio fixer say o ma me or fix me nails ma me all the time ye me pedicure and manicure beautifully or wax your eyebrow or your lashes or see pa Jolu E Plaza 2 na studio fix so for 0202966553 and 0243846719 Magbro collection Tompa Bwankwa or Pig Farm or Trabe Pele Plaza no a Pig Farm station ko nim kakrebia Magbro for ho for 0244211491 na afi creative line so apamatare fefe amount ode ebe kokwan bia apese ode kwa ebe dimu enso ma ho fani mu be creative and for creative line was 0244695057 and 026441494 or Swan Lake Junction ni Obilex restaurant no ene di enimhwe obetumi so akọ wonum website www.mycreativeline.com my beautiful braids Fosti hair beauty cottage Wakanda Club 10 eno boy obetumi afre Fosti no wabo de enso ama book appointment kwa ne ho so ha obeye ne kama ama 024-200-8896 aha enye di chumedie no ACMD ede ya kunama madaranom ase mepaye ni se besi uye ebesi ukra yie ebesi unsanu adwuma eyie na uwie nso mema remfi se ubeda nyame ase na te ase nso se de yenyini ye na Paul se me ya kwada no medwen se akwada na menyi ye no me ye made se pani enti enkwada ni so a moma yemfa ne ma ense se wo mu hunu sie wo mu na wo mu nyini a wo mu apɛ hu obi ne nasem obi anche se de oba ne be ma din hyemu na so du ne mpanin fie so no wo ya virgin for kra tumiye e ma ne yeye enye yesuku mu ene ye bekọ akochiri wi munya ma wofo no na wofo bia ne ne gidie ene de opese wo de e kire ne ba yapom